recent scam renja long try yo ka livestock market je kabadi kong na pai ba khanang pai ba kin tip ini ke yo kabla itu dak sarkar mat kila itu ban yo ini certificate yang bentak itu ki gingri bot pentik na kilong bok kya te kabadi bat ini ke yo lengba ka jing yo jumi ka license registration baka sarkar ka lapas dari natang lala ba kli ni yo kli masih tinggi wanra nang tina Bengal lengbak Assam te ikli masih wanra lengbak transit chalan kebat kisalan ibang iyo nadu Bengal Assam baki speak ke hiro kunjo yang markin dong bet tikna ibak bakya te ikli masih la ban punya yang tu bakin ni nongri kila ban tet lagi mu ibet ban tet iba ban pen midot ani bakin ri ban pen misbo ikiro hak ban kong kabat day na po Bengal lingba ki doktor ki ban pej te adin bang lami na Bengal na po ko Assam border Assam Bengal te hang tay ru ni hap an pan hap ki mar ki wan pej ki doktor ki pentikna ki pej kya ki sai ki speaker bat kumju nang nero hak si baki wan mar ki poi doktor ki wan pej bat kumju hadin bang imbut ban de spiro ki doktor ki pentikna ki mar ki dik poj kya ki doktor kita bala itu dak sarkar na po silong nate ban kiwe badang inang pan ai su ki jingtho ti sari ong ben ai na po mau plang namar khamjan di hakwe ke per namar kine ki masih ki banabar kila ban pin midut kham sibun nang takwe ru ngiyo ki mar ki bahe ki babiang nang ni jungi lokal kimla ru ban pendap ki mar te sakwe lu ke jinjar pelat nak mar inlik wat iwe nang no iwe nak sinong ndri inlik ang te na bar ila ban ban thet na yo hadin ban thet na yo pila ban pitik na bi ki mar ki dei bokoj bakya mar yo de ki pikir ke jing tu bi kendu dei he hakalanti ke binya bangi bun pala ki jika bangi sa harassment namar tang na Bengal hang nero ka simpor teng na ka kloi pelat mo stio namar Rasad jing ai wi kendu ka David min pon yo ka border Bengal Assam hapo Sirampur ikli ki mar ni hapthet di mar ki jimbam dongki mar ngi imla ai ban pendap tang ki plang ni jakan mar yo he ni hapthet ini ki skum kuba diki support ki ni hapthet he mar ni hapen biang ki bam nashilo kedor te kebiang he kedor yo te kemudian kong ngapetik pai ba bakila ban wan te di mar nang ni na yo da kamu tinggi bakila hiru ban tet kan baki ibet latang iwe ru ni ai bi di mar mata te baru min ai he baki certificate la dai te tang iwe ru kumjur kan pentip ki bala dak yakini ki mar baki wan pej ang ne la kim ibit ani kim imon kila ban order ringi ki try toy ba ka ba thit ini ki moit ki masin ani ne yo ka bangin ai dak seletar khnang bak pentik na bak thit ini ki mar la phi don kam ai ki bak pentip ka ban long ki jing mertai ya phi ki nong thit te yo yakini yo livestock market ila bandai ko map recent scam livestock market how number 6009373240240 tangtai kublai sibon